Pozdrav svima, ja sam Ivan i danas ću vam pokazati kako napravite silu. Prvo otvorite novi file, upišite dimenzije po svojoj želji, ja ću kucati 450 prema 150 piksela, sve sam ok. Sada izbrišete layer 0 da bi bila transparent pozitivna ili jednostavno stavite pozitivno na transparent. Sada uzmemo naš render, samo sekund, malo vršim nešto. Prenesemo ga na naš, samo sekund i dupliramo ga, layer 2 prenesemo iznad i stisnemo ovo oko. Stisnete Ctrl T na tastaturi da bi ga povećali. Stisnete Apply and Transformation, Apply. Sada stisnete na layer 2 vaš render da biste ga otvorili da se vidi. Smanjite ga kako želite. Okay. Stisnete na novi layer i stisnete Image i idete Apply Image. Ne dirajte ovdje ništa, stisnete OK. Sada idete na Filter, Filter, Brush, Stroke, Spectrum. Neka vam bude 10:5, stisnite OK. Sad uzmite gumicu i obrišete njegovu facu i delove koje želite da se vide. Ja ću to uraditi ovako. Dobro. Sada ćemo dodati gradient mapu. Idete na ovaj mjesec, kao i stisnete gradient map. Izaberite ovu ljubičasto narančasto. Stisnite na ovo normal i napišete soft light. Napravite soft light. Dobro. Sada onda idete na novi layer. Stavite oko novo da se ne vidi. Idete Image, Apply Image. Idete Filter, Render, Lighting Effects i stisnite na ovaj krugić u sredini i vucite pravo. Stisnite OK. Vidite šta smo dobili. Veoma lepo. Sada smanjite opacity gradient mape. Stavite 40 i smanjite opacity lighting effecta. 40. Može. Sad idete na novi layer. Stisnite Ctrl i ja na svojoj tastaturi, stisnite Edit, Stroke i 1 piksel. Stisnite Ctrl D da bi demarkirali ovo. I vidite sada smo dobili lepi beli okvir. U redu. Sada ćemo da dodamo tekst. Stisnite na ovo T sa leve strane. Samo sekund da mi se učita. Ok. I napišete bilo što. Ja ću napisati halo. Pošto to taj render. Stavite na belo. Font ili tekst radite po svojoj želji kako želite. Vidjet ćete kako ću ja da napravim. Idete na Blending Options, stavite beli Outer Glow, smanjite opacity i ovo size malo povećate da bude malo veće. Stavite sati na malo i stavite opacity na 20. Ok, i smanjite opacity fonta. I možete staviti boju da bude crna. I to bi bilo to što se tiče ovog tutoriala. Ja sam Ivan, a ovo je bio Signature tutorial. Hvala na gledanju. Doviđenja.